салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Фирӯз ҳастам ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. имрӯза мавзӯи мо як мавзӯи мотиватсионӣ аст. боварӣ дорам ки барои шумо писанд мебиёяд. ҳатман видеоро то охир тамошо мекунем ва ба дӯстонамон равон мекунем. медонед азизони дил, ман мехоҳам барои шумо қайд намоям ки бисёре аз одамон ана ҳамин хел дар зиндагӣ омӯхт шудаанд ки ба дигарон гап мезананд танҳо дар бораи мушкилиҳои худ, дар бораи проблемаҳои худ. ана ман ана ин хел мушкилӣ дорам, ана ин хел проблема дорам, ана ин хел ҳодисаи нохуш шудааст ва доим дар бораи ана ҳамин мушкилиҳояшон фақат гап мезананд. аммо агар аҳамият дода бошед, шумораи ками одамонест ки дар ин дунё чӣ дар бораи муваффақиятҳояш гап мезанад, дар бораи пешравиҳояш гап мезанад, дар бораи дастовардҳояш гап мезанад. мо шумо дӯст медорем ки дар бораи мушкилиҳоямон гап занем. медонем барои чӣ? барои он ки мо мехоҳем ки дигарон ба мо таассуф хӯранд, дигарон моро ҳамдардӣ кунанд, дигарон ғами моро хӯранд. аммо бинед дӯстони азиз, ба ин кор кардан шумо дар ин зиндагӣ ҳеҷ гоҳ пешравӣ намекунед. чӣ қадаре ки шумо дар бораи мушкилиҳоятон, чӣ қадаре ки шумо дар бораи проблемаҳои зиндагиятон гап занед, ҳамон қадар онҳо зиёд шудаам мегиранд. як мисоли оддӣ мебиёрам ва шумо худатон ҳамин чизро дарк кунеду фаҳмед. биёед масалан ин ҳамин каталога мегирам, бинед. масалан ҳамин каталог дар дасти ман аст. ман ҳамин каталога ҳамин хел 10 дақиқа ҳамин хел меқапам. чӣ гап мешавад? ҳеҷ гап намешавад, меқапам. агар ман ҳамин каталога 1 соат ҳамин хел қапам чӣ? дастам оҳиста дарк кардан медарояд. агар ки ман ҳамин каталога ҳамин хел 2 соат 1 рӯз қапам чӣ? тамоми ҳамин аъзои бадани ман аз ҳамин дастам сар карда аллакай дард карданро шурӯъ мекунанд ва дасти ман метавонад ки як бемории калон дучор шавад. анаку бинед, бисёре аз мо шумо чӣ кор мекунем? бисёре аз мо шумо низ дар бораи проблемаҳо, дар бораи мушкилиҳои зиндагиамон доим фикр мекунем. доим ана ҳамин мушкилиҳоро дар зиндагиамон, дар дастамон, дар фикрамон, дар сарамон медорем. ва дар хулосабарорӣ чӣ мешавад? ана ҳамин мушкилиҳо зиёд шудан мегирад ва аввалин дараҷа мо ба шахсияти худамон зиёни калон мерасонем. бинед дӯстони азиз, дар бораи мушкилӣ фикр кардан дар кор нест. бо ин роҳ шумо онро ҳал карда наметавонед. фикри шумо, фокуси шумо, вниманияи шумо, қувваи шумо бояд равона карда шавад дар роҳи ҳалли мушкилӣ. шумо бояд фикр кунед ки чӣ хел мушкилиро ҳал кунед, на ин ки ин қадар мушкилӣ дорам гуфта. барои ҳамин дар зиндагӣ шахсияте бошед ки дастовардҳои беназиратонро ба одамон гап занед. шарм надоред. барои чӣ шумо шарм намедорем аз мушкилиҳомон гап задану аз дастовардҳомон гуфтанда шарм медорем ва мехоҳем гӯем ки дигарон гап мезананд ки яке чашмам накунад ин гапа мегӯм, яке чашма шумода нарасад. не, бараката, неъмата, пешравия худованд шумода насиб кардааст. медонед барои чӣ? барои он ки шумо ин чиза заслужид кардед, барои он ки шумо меҳнат кардед дар зиндагӣ, барои ки шумо заҳмат кашидед. азизони дил, дар зиндагӣ шахсоне бошед ки аз мушкилиҳо нагурезед, наҳаросед, натарсед. шахсони қавие бошед ки мушкилиҳо шуморо дида гурезон шаванд. ва дар зиндагӣ доим аз ёд набароред ки он чизеро ки шумо фикр мекунед ва қисми зиёди вақт дар саратон аст, дар зиндагии шумо ана ҳамон чиз рух медиҳад. пас худатон интихоб кунед ки дар бораи чӣ фикр мекунед. дар бораи чизе ки шумо фикр кардед, ана ҳамон чиз дар зиндагии шумо зиёд шудан мегирад. дар бораи мушкилӣ фикр кардед, мушкилӣ зиёд шудан мегирад. дар бораи имконият ва роҳҳои ҳалли мушкилӣ фикр кардед, роҳҳои ҳалли мушкилӣ зиёд шудан мегирад. интихоб дар дасти шумост. камбағал будан, нодор будан,
این انتخاب است. این فکری هر یکی ما و شما است. موفق و ثروتمند و خوشبخت و خوشنود بودن نیست. این انتخاب است. مهم آن است که تو کدام از آن همین فکرها رو در سر خود جای کرده ای و بسیاری وقت درباره آن همین فکرها وقت خود رو صرف میکنی. خوب فکر کن. من و تو امکانیت نداریم که آن همین لحظه ای که 4-5 دقیقه که این حال گذشت باز یک بار دیگر از سر زندگی کنیم. امکانیت نیست متاسفانه. برای همین خوشبخت باش، خوشنود باش، تبسم کن، زندگی رو به یک خوشنودی گذران. تو به این دنیا برای غم خوردن، برای عذاب کشیدن، برای فکرانی خودت رو به یک شخصیت تنبل، ناکام، ناموفق تبدیل دادن نآمده ای. خداوند در داخل تو، در داخل شخصیت تو یک مهارت، یک تالنت عالی داده است که آن همون ریسکی که برای تو خداوند تیار کرده است. این تالنت خود رو استفاده برده آن همون ریسک بی‌نظیرت رو به دست بیاری. اگر تو دای مشکلی گفته فکر کنی، هیچگاه صاحب هیچ چیز نمیشوی در زندگی و آن استعدادی که در داخل تو از خدا داده است هیچگاه آن رو تو انکشاف دادن نمیتوانی. فهم این رو. انسانیت نمیدوند که با چی کار قادر است تا اون دمی که این کار رو انجام ندهد. پس من با تو میگویم که ای شخصیتی که مرا تماشا کرده ایستاده ای، تو به همه کار خودی هستی. تو همه کار رو میتوانی. از دست تو همه چیز میبیاید. شخصانی که در زندگی تو رو به پایان میکشند آنها رو گوش نده. آنها برای تو فایده ای نمیدهند. فقط با یادی مقصدی بزرگت باش و تنها به سوی مقصدی بزرگت حرکت کن. به سوی مقصدی که در آن تو میتوانی زندگیت رو، عمرت رو، وقتت رو بخشی که دیگر آن رو برگردانده نمیشود. به سوی مقصدی که در آن روزگی خداوند و خدمت به خلق خداوند باشد. انا همین خیلی مقصدی بزرگ من در زندگی و به سوی آن با قدم های استوار حرکت کن. تو میتوانی. من به تو باور دارم. سلامت باش.